problem of infertility in Northeast is increasing day by day, and the list of causes is quite long. The common causes we see in Northeast are stress, advanced age of females, male infertility factors like smoking, alcohol, hormonal causes like PCOS, and other medical problems too. At Janitva, we understand you and we are always here to help you to build a family. Ka sarkar jela hakah nyutrik naitung arajar arpusan kala penlong ya kejingelang bat kihe ka National Human Rights Commission NHRC banekren lor kejingikun ke jela bantak lakam ya kejing sapriang drugs. Hagan kejingelang laidan rengkat u special monitor ke NHRC u Rakesh Asthana hakab laidan rengkat u sembut menteri rang ba ke jela u Preston Tensong u menteri ketenat social welfare u ba Polengdo bat kihe sarkar jela. Habakran ni gelak patai kubur Menteri Ketenat Social Welfare ubak Polengdo ulong baga jingyalang ka la keren halor kumno baga sarkar Meghalaya kalapan jingerap nak NHRC banwanra ek office subzonal jangka narcotics control bureau NCB hakanong bak Shillong banalor kani ke sarkar kalapan ru nak NHRC ban mang pisa bantiat arteli kali skana kenang baniok ban kemi ki drugs nak kali ke bandrung spok ke jela Uba Polengdo uli itu bahag jingilang kle kerana ulok jing dan kami an ke bekam klan berkerpat ya ke sarkar preng ban penjelan ke jing set along hapo ka PIT and DPS Act syaka laisnam kenang mentek la kami kinong kai drugs ki belakam bonsian ya menta sangut ki beriau kelangat hapo ka PIT and DPS ka bakar arngut kenang dan hapeng jing bishar berula kenturu banang mang kambon ka pisah ka bayadai bat ke jingbo ya ki drugs counselor bagaji penkai ki fast track court banak ban penkloy ke jingtian bishar. Menteri Ketenat Social Welfare uli thoru banakal yang Rakesh Asthana uli ro iksenjam ki balashim dengan Meghalaya menekun persya yu drugs. Kam tambah ke bedai bat ka Project Dream. Kabes nok tilang bat baro ban penduk jat yu drugs. Kani ka dari kejingi kenduk ka ba Deputy CM sembut Menteri Rangba badai baik Ketenat kam poyeng Pak Preston Tensong lepanya ia kejingelang keba nyalashim benda kubu Menteri juga Social Welfare. Tingi don ya uni officer bawan na bar jongka state Mr. Rakesh Asthana Special Monitor jongka National Human Rights Commission ubalolong tengru DG jongka BSF pat kumjo jongka Narcotics Control Bureau. Kadi kejing keduk kalau baron kam nomor ba kairap ba kan niga NHRC kan skutu syaphan ga jinglong jingman jong ga state hagdai jingdai bat kejing kita jong kejing don jong kejing dri yakini giji drugs kiba bu jima yak imlang salang te kejing keduk mentara sengi ni la bepaw kikat tu ni kimat kiba don kam nak yang jong ka sarkar jela ke bangi wat ke jingelap jong ke sarkar kami kawai negini kaidai bat ke jingdan kam ke jongi ya kini ki kali ki bangi on ki vehicle scanners ki ba ki kimdegi kali ki scanners ki ba scan ki ba tapi ya ki kali ke kini ki scanner ki record lut ya ke jingdan jing em manu barung bat ki egi jatiar ki barum syakane ke jela dekani kadang dan haka proses nama kadang skim hi jongka sarkar India ke bangi ngela propose mentala shisnem tam bangin don ya kini ki scanner de ngaliang jonggu new special monitor la kular ba un ele ban intervene pada jongka state government de kala don ru ka proposal ban don no eka ke sub-zonal office lain ke tenat rekam jong kenika national juga NCB Narcotics Control Bureau kepada ke office kaba control ya ke jing kaba hang la di jing room joki drugs sha dari India ting lai kran ru shaphang ki wei pada ki jing don kam kum kaba nyerap yangi hakabangin penklan nakal yang jong ka an kata pemut kum yakini ki fast track court
kuba pitip kidon kikis ke se ke bede bat ke jing sha thambo ji kena mo pokso ya ke bakadon ki ke court ke bakarpang tingi kwa ai ke bakum gata ke court nomor ke jing duna jongki officer ki balong available tingi pan ya ke jing kersan joka NHRC akan ke benta